Znači, moja dijagnoza ti je non-Hodgkin, non-Hodgkin, to je rak limfnih čvorova. Što mi je prošlo kroz glavu? Pa iskreno, tad sam ležala na intenzivnoj i nemam pojma što mi je prošlo kroz glavu. Znala sam samo da ću sad tu ostati. Mislila sam da ću ostati kao 3 mjeseca u bolnici, zapravo je bilo 8 mjeseci, jer nisam znala tek sam došla i needucirana totalno po tom pitanju kao šta sad, gdje, kako. Ali s vremenom kad su me prebacili s intenzivne na odjel, pošto sam 5 dana bila pod upitnikom, onda si se počeo uforavati u taj svijet i prihvatio si dijagnozu, tu si gdje si, neko je gori, znači u sobi doje dečko skroz tipa loše i onda opet budeš zahvalan kao bar imam ovu dijagnozu koju čak i u toj bolnici. Trebala sam doći na obično slikanje pluća jer je doktorica obiteljska mislila da imam bronhitis. I došla sam i čekam sad slikanje pluća na Srebrenjaku i ne svijestim se jer sam dugo čekala. I onda su me hitno prebacili na intenzivnu gdje su mi našli na Srebrenjaku gdje su našli tu masu u plućima i kao ajde idemo na Rebro jer tamo nemaju uvjete liječenja. I ja sam ti prespavala na odjelu i ujutro hitno na intenzivnu na Rebru i našli su mi 3,5 litra vode u plućima, pomaknuto desno plućno krilo, tromboza svih glavnih žila i masa 14x20, srce u ovojnici, bla bla bla. Podabljana ovojnica, logično da je srce u ovojnici i tu smo morali staviti drenažu, cijev koja ide onako Rebru da ta voda izađe van, tako da sam 5 dana bila gore jer mi je aorta bila jako stisnuta, znači da sam napravila krivi potez, pukla bi i tu je gotova priča. Išla sam ja 2 tjedna prije doktoru, mislim zapravo to je trajalo par mjeseci, počelo je kašljanje, pa bol u plućima dok trčim, umor, slabost, znojenje, 1000 tih sitnica i upale mandula konstantne i CRP je visok. I sad CRP su pridodavali upali mandula jer kao upala je pa je visoko naravno. CRP pokazuje upalne bolesti, tipa imaš upalu u tijelu, CRP je visok. Od 0 do 5 je normalan, a meni je bilo 120, 300 puno. I doktorica me pregleda prvi put i kaže, to je 8. mjesec, 2 tjedna prije nego sam završila u bolnici, kaže bronhitis, jer mi ne čuje desno plućno krilo baš. Ja dao na meni Sumamed, to je antibiotik koji piješ 3 dana. I pila sam ga 3 dana i nakon 3. dana sam počela povraćati, padnem u nesvijest, idem do WC-a, onesvijestim se, ustanem i idem nazad i povratim. Znaš baš čudne neke situacije i vraćamo se kod nje opet. I kaže ona, sad je kronični bronhitis. Da. I tu mi je dala Ventolin, tu pumpicu, a ja nisam mogla disati, ne mogu udahnuti, jednostavno borim se za kisik. I mi nju namolimo nekako da slikam ta pluća i onda sam došla slikat pluća i sve što sam rekla prije. Da sam došla dan poslije, vjerojatno bi aorta puknula i sad ne bi ovo snimali, tako da baš su me na knap, baš na knap. Jer je taj Sumamed nahranio i masu jer je on sladak, a slatko hrani. Pogotovo meni koja je bila, ja sam bila u 2. stadiju, baš zbog toga što su odugovlačili sa svime, tipa upala mandula. Tako da eto, s upalom mandula do non-Hodgkina. Prva kemoterapija mi je bila 6.9.2018. Djevica u horoskopu. I iskreno nje se ni ne sjećam toliko, zato što sam taj period bila jako loše. I sjećam se samo da mi je prijateljica došla taj dan, da je bila sa mnom, primala sam crvenu neku terapiju. Zapravo crvena kemoterapija, od nje otpada dlaka, kosa i to sve. Doksorubicin točnije se zove, ali ja tad nisam znala šta je to. Zapravo nisam ni skužila da mi ide kemoterapija, nego sam tek poslije saznala. Ali sam se prepala pošto imamo kateter, centralni venski, preko kojeg ide terapija, jer ove obične žile ne mogu izdržati kemo. I onda ide taj CVK u glavnu aortu. I onak mi je tu onaj vod prozirni, samo sam vidjela crveno, mislila sam da mi se vraća krv. I onda sam skušala, crvena terapija kao. Wow. Tako da to je bilo ovako stresno iskustvo, moram priznat. Da. Meni koliko hipokonter. Ozbiljno, super. Venozno liječenje mi je trajalo od 6.9.2018. do 9.4.2019. Tako 7 mjeseci, 7 na 8 i sad sam na terapiji održavanja koja traje još godinu dana, godinu i pol. Pijem svaki ponedjeljak 11,5 tableta kemoterapije
Da, metotrexaton. Znači tablete pijem i svaki dan pijem purinetol, to je druga vrsta kemoterapije koja mi snižava leukocite, da budu tipa 2-3, jer normalni su od 4 do 11. Medicina. I zato nosim masku da ne bi pokupila neku bakteriju, virus, jer se moram kretati. Godinu dana imaš život ipak, jer si na toj terapiji održavanja dobro, ti nisi zatočen u bolnici, izgledaš kao normalna osoba, samo što si ipak na terapiji i moraš paziti. A je osjećaš posljedice tih tableta? Da. Isto ima neuspjeve. Tipa od ponedjeljka do subote nekako nadođem, ali petak, četvrtak, srijeda, utorak sam katastrofa. Povraćanje, glavobolje, slabost, umor, samo spavam. Tipa, dogodilo mi se da spavam 24 sata u komadu. Probudim se, popijem vode i nastavim spavati. Tako da... Onda i mentalno, naravno. Da, jer vani si, znaš da možeš tipa otići negdje, slobodan si, nisi zavezan u bolnici, a ne možeš jer si slab. I to te isto dosta onako psihički udara. I koliko sam do bolnici bila dugo? 7 mjeseci. I sa pauzama, tipa 2 tjedna između ciklusa. Pošto je meni imala sam 3 ciklusa i svaki je trajao 2,5 mjeseca. Između toga imaš 2 tjedna pauze. Pa dijelila sam svoju priču zato što sam ja prije same bolesti bila aktualna na tom Instagramu. Imala sam svoje neke ljude koji me prate, snimala sam neke videe, dub smash. Pisala sam i slikavala jednostavno dosta sam komunikativna osoba i onda je Instagram super platforma za to. Komuniciram s ljudima, objavljujem što mi se objavljuje, pošto sam blizanac u horoskopu i nešto objaviti moram. I kako sam završila u bolnici, jednostavno nisam mogla kao ok, sad nećeš ništa na Instagram objaviti. Ne mogu, znaš. To je dio mene, ne mogu ja sad prestati jer sam ja sad kao bolesna i čelava i šta sad? Sad ću ja bolesna i čelava na Instagram i na kraju je ispalo super jer ljudi, naučiš nešto ljude i dobiješ lijep feedback. Tipa kad sam bila loša u nekim trenucima, dosta poruka od ljudi koje ne znam ili znam su mi kao ok, dale snagu, ajde, ipak možemo, idemo Tako da koliko dam toliko i dobijem u principu. A smijela si imati cijelo vrijeme mobitel sa sobom? Da, mobitel. Normalno kao kad si doma, samo što nekad ne možeš biti na njemu jer ne znam, imaš abnormalne glavobolje, loše ti je pa uopće te ne zanima mobitel, tako da imaš ga, ali si teško na njemu. Da, društvene mreže definitivno utječu. Mislim da ne samo na mene, nego na sve nas koji smo upali u tu mrežu, ali u mom slučaju je to pozitivno, zato što ne znam, znam da kad objavim neki tekst u vezi, ne znam, kemoterapije ili bilo čega što ja imam tad u mozgu, znam da će se neko negdje naći poistovjetiti s tim istim tekstom. Pošalje mi poruku kao hvala ti, pomogla si mi s ovim s onim, nasmijala sam nekog s ovim. U principu volim tu komunikaciju koju imam sa ljudima iz svih dijelova svijeta, nebitno je li to Njemačka, Srbija, Bosna, Hrvatska. Dosta sam ljudi upoznala, evo tako i došla do ovog tu, tako da ima to dosta dobrih strana, koliko ima i loših, ali evo meni je fokus na tim dobrim stranama, zato što kad sam bila u bolnici, jedini izvor društva i civilizacije koji ti imaš je taj mobitel, jer ti u toj bolnici ne vidiš ni sunca, ni mjeseca, ni ljude koje voliš i trebaš i preko mobitela, to jest Instagrama, Facebooka, Whatsappa, imaš kontakt s njima, neku tu dodirnu točku, da znaju di si, kako si i lakše je kad znaš da neko negdje ima istu priču kao ti ili vodi sličnu bitku ili si ti nekome pomogao, tebi je netko pomogao, tako da meni je to dosta utjecalo na psihu, da, u smislu snage. Da, kad nisam mogla, neko pošalje poruku baš u tom trenutku, kao ok, ipak mogu, idemo. Tako da, to je meni pozitivno iskustvo do sada bilo. Mislim da će tako i ostati. Glazbu jako volim, jako osjećam glazbu, što je, nije fair, sad ne znam koje sile da to poručim, jer ja ne znam pjevat, ali obožavam glazbu. Ali imam sreću da ljudi s kojima se družim i koje volim, se bave glazbom. I onda mi je to super zato što znam da ljudi koje ja volim vole glazbu i automatski još više volim. Tipa kad netko moj izbaci pjesmu, ja isto prolazim sve te faze, jedva čekam da izađe spot, pa gle reakcije ljudi i samim time, znaš, osjećaš pjesmu. Ne znam, kad si tužan imaš neku pjesmu koja ti, tu je, znaš, osjećaš ju. Kad si sretan, pustiš ludilo brale, znaš, kao. Tako da, zapravo volim sve i žanrove i, znaš, od pjesmica za djecu do HC roka, obožavam.
Sad sam dosta na urbanu i on mi je super. Ti neki sentiši su mi sad džiru. Tako da osjećam ju jako i mislim da je baš bogatstvo imat i ljude koji se time bave. Jer onak, dođem na nastup, jem što slušam glazbu koju volim, gledam osobu koju volim, tako da i ponos i ljubav svega ima tu. Da, i dosta me glazba povezala u bolnici sa sestrama, Bog pero, jer smo kroz nju nekako lakše sve prošli. Tipa trebam dobiti injekciju i injekcija užasno peče. I sad da mi smetnu misli, tipa pjevamo Balaševića, znaš, uvijek je nešto, glazba je uvijek bila prisutna u svemu. Kad ništa ne možeš, možeš slušati i to je super. Sad se radi novi odjel za onkologiju, pošto mi dole, mislim moja generacija koja se liječila i sad ova djeca koja su tamo, a nažalost bit će uvijek nove djece, to je lančana ta neka reakcija, mi odemo, novi dođu i tak to ide. Radi se novi odjel, pošto smo mi sad dole u prizemlju. I prizemlje je loše samo po sebi za bilo koji odjel jer svi unutra ulaze, ljudi imaju gripe, prehlade, razne te bolesti i kad se otvore vrata odjela sve to ulazi nama na odjel koji imamo niske nalaze. Leukociti, kao što sam rekla, 2, 3, nekad 0, 1 i tako. I samim po time nam šteti. Odjel je jako star, soba nema dovoljno za nas djecu. Djeca neka odu doma da bi se mogli hospitalizirati drugi jer nema mjesta. A gore odjel bi imao čak i terasu, svaka soba bi imala svoj WC, što ovdje dole nemamo. Znači, mi dijelimo na 9 soba, 27 pacijenata, 4 WC-a. Što je jako loše, jer ako neko ima bakteriju ili nešto, imaju je svi. Ako se stavi izolacija na jedan WC, onda imaš 3 WC-a, pa izolacija na drugi imaš 2 WC-a i onda je to full loše. Neko, ne znam, ima probavne tegobe, neko povraća, neko... Znači, treba nam WC samostalni i to je činjenica. I tipa ja sam bila u fazi kad 2 mjeseca nisam vidjela ni sunca ni mjeseca doslovno. Ne kad te mama stavi u kaznu pa kao neš vidjeti ni sunca ni mjeseca, nego stvarno nisam vidjela. Jer kroz prozor, pošto sam ja bila na strani gdje su ventilacije i druge zgrade, znači grozan pogled, ne možeš ništa vidjeti. Još ako si slab ne možeš ustati iz kreveta, džaba si kreći. Onda kad sam izašla van na zrak, kad sam vidjela sunce, znači kad sam vidjela mjesec na večer, kao wow. Tako da oni bi gore imali terasu, mogu izaći na zrak, a zraka nam treba svima, ne samo pacijentima, nego onako generalno ljudima. Kako to možemo podržati? Možemo to podržati tako što ćemo staviti link u opis i ljudi mogu donirati određenu svotu novca koliko ko može i želi. Tu je link i samo donacija preko računa, podržati preko društvenih mreža i tako. Da. Svi koji su ušli u taj krug kemoterapija, raka, to je bolest koja ne zahvati samo pacijenta, nego i njegovu obitelj, prijatelje i ljude koji ga prate, vide, poznaju, nebitno. To je dosta teška i dijagnoza i point cijele te priče je da u toj tragediji trebaš izvući nešto pozitivno. Ne znam, ja sam imala dosta vremena, tih 7 mjeseci, da rastem osobno, da radim na sebi i tu baš shvatiš da je rad na sebi najbitniji, da ti treba baš vremena za sebe, jer sam ja prije bila jako užurbana, znaš, pod stresom, idem u školu, ajme ispit, ajme ne, pa idem u kazalište, pa idem ovo ono. I uvijek sam imala neke obaveze i nikako nisam mislila na sebe. Kao, to je sve za mene, ali nisam osjećala da je to. Tako da sam dosta kroz taj period naučila što ja volim, što želim, što trebam. I to je isto jedan savjet, da se posvete sebi, kad već mogu. Mislim, ružno zvuči, ali imamo vremena na pretek. Ležiš u tom krevetu i to je sve što radiš. Ništa drugo, preživljavaš, jel? Ja sam jedno vrijeme čak, vjerujem da neki to misle dok su sad, a neko je u bolničkom krevetu, da je kao beskoristan, jer sam se ja osjećala beskorisno. Ok, ja sad tu ležim i ne mogu ništa, ne doprinosim zajednici nikako, a zapravo doprinosiš zato što se boriš za svoj život. Znači, itekako si koristan i to je big deal, tako da sam našla to, ne znam, u knjigama, čitala sam knjige, planirala šta ću raditi poslije, izašla sam iz bolnice, onda sam ostvarila sve to što sam zamislila i dosta je bitna podrška ljudi oko tebe, barem je meni bilo. Ja mislim da je ovo bolest u kojoj je jako teško sam proći kroz to, mada opet nije ni nemoguće, ali uvijek imaš čak i medicinske sestre koje ti nakon nekog vremena postanu bliske, jer nakon tih 7 mjeseci nemoguće je ne sprijateljice s nekim, pogotovo koga vidiš svaki dan.
uvijek imaš nekoga, uvijek je u redu tražiti pomoć, tipa psihologinja. Moje psihologinje su meni puno pomogle. Kad god mi je loše, ok, zovem psihologinju, ona će doći, ispričam se. Jednostavno nije loše dijeliti svoju bol. I tipa ja sam bila u nekim trenucima dosta sebična, jer sam proživljavala toliku bol da nisam obazirala se na ljude oko sebe. Ne znam, frendica mi se javi, dobila je 1 u školi i sad ja sebi ne mogu percipirati da je to problem. Da. Jer ja onak primam terapiju i ne mogu se pokrenuti, meni je to problem i bila sam dosta, znaš, joj daj, kakav je to problem. Realno to nije toliko velik problem, ali je njoj najveći u tom trenutku i opet trebamo ne izgubiti empatiju prema drugim ljudima jer se onda ta empatija vraća i nama. I tako se zapravo gubi dosta ljudi. Nije da ljudi samo odu jer neko dobije rak, nego nekad i sama osoba otjera te ljude od sebe. Ne znam, ja sam dosta čak u jednom periodu tjerala ljude oko sebe jer nisam znala kako da se sama nosim s tim, kamoli tek ne želim da još i ona to proživljava. Mada evo imam sreće pa su svi ljudi oko mene ostali uz mene i još sam ih dobila. Tipa evo Lu Jakilić mi je pomogla jako. Kad rekla sam više ne mogu, znači ovo je van svake pameti, ovo nije normalno kolika bol. I ona mi je rekla kao da si zamislim kao da sam u igrici i sad ja sam kao lik u igrici i imam razne levele koje moram preći. I kao ok, ovaj ću malo teže preći, ali ću ga preći. Onda tako ideš step by step i završiš igricu koju sam završila. Tako da je tipa to je dobar savjet. I još nešto, ja sam, sad će ovo zvučati dosta čudno, ali trebaš si naći taktiku. Rak gledala kao tipa osobu. Ja sam osoba koja ne voli kada se govori sad ćeš napraviti to i to ili sad nećeš moći to jer gledaj me, znaš kao sad ću tek moći. I onda sam ga zamislila kao osobu koja mi govori šta da radim. Tipa primim terapiju i on govori sad će ti biti loše, sad ćeš ležati u krevetu, nećeš se moći snimat, nećeš moći pisat, nećeš moći ništa. I onda bi ja kao gledaj kako ću moći. I onda ne možeš do kraja, ali nešto bar napraviš. Tako se držiš psihički kao gledaj kako mogu. Iako nije sve do psihe, nekad stvarno terapija bude toliko jaka da ne možeš i u tim trenucima jednostavno pusti. Ne možeš, lezi, spavaj ili samo lezi, diši, dovoljno. Znači dovoljno je disat nekad i ok je i plakati, i vrištati, i smijat se, kako god je lakše. Tako da evo, podrška drugih, vjera u sebe, vjera u to da će ti taj lijek pomoći jer kemoterapija je otrov, realno, ali boriš se protiv raka i rak je sam po sebi ogroman igrač i ne treba mu kvalitetan suparnik. Tako da se ne liječiš otrovom, čisto sumnjam da bi to uspjelo, ne znam. Bar ja tako mislim, tako da evo, u principu samo gazi, znaš, jer sve bude jučer pa tako i to. Tipa meni je to i najbolje i najgore iskustvo, jer sad imam toliko toga što prije nisam imala, toliko stvari koje nisam shvaćala sad shvaćam. Tipa više cijenim sad što ovdje sjedim u prirodi nego što bi cijenila prije godinu dana kad sam bila samo normalna osoba koja ide u školu i stresira se, znaš, samo prolaziš pored drveća, pored sunca, a sad onaka wow, vidi ovo čovječe, vidi šta imam, znaš, tako da u principu treba biti zahvalan, jer uvijek i u toj situaciji u kojoj jesi može biti gore, to znaju svi koji su na odjelu, ne znam, tebi je loše povraćaš, a on ima još 3 dodatne stavke, tako da budeš sretan što imaš povraćanje, da. Žalosno, ali istinito. U principu može biti dobro iskustvo ako se iz njega izvuče dobro. Nažalost, neki se ne izvuku s tih terapija i ne prežive tu borbu, što je, ta dijagnoza je smrtonosna i uvijek je mogućnost i vraćanja karcinoma i smrti, ali ne treba misliti na to u tom trenutku. Znači, u trenutku se boriš i kako god završilo, ali se boriš. Dokad ide. Tako da evo. To je to. Ja mislim da je mene mozak dosta spasio u mojoj borbi. To mi je čak i doktor rekao. Da sam i drugima pomogla svojim nekim stavom. Znaš, kao ok, ajde, budem ja. To je, i meni je teško kad neko ne da mu se pomogne. Treba biti otvoren za pomoć. A poslije liječenja mi je čak bilo malo gore. Jer ti kad izađeš iz bolnice, moraš još biti u izolaciji doma. Jako si slab, tijelo je uništeno od kemoterapije. Tipa ja prije manje od godinu dana nisam mogla stati na noge. Prije 5 mjeseci sam bila lila i sad sam super, koliko mogu biti. Ali slab si, niski nalazi, ne smiješ izaći van, ne smije ti niko doći.
I ono, tu si na društvenim mrežama i gledaš kako su ljudi vani, kako svi imaju neki život i onda ti onak sjediš kao ja nemam život, ja nemam ništa i uvatite ta faza depresije kad izađeš. I tu sam opet imala sreću da sam naletila na Maju koja mi je pomogla u periodu poslije liječenja, jer ti je trebao neko ko će te, znaš, ono kao okej, smiri, znaš, polako, sad tek si izašla, preživjela si ono bitku života, aj sad polako, znaš, zajedno ćemo, idemo ovdje, idemo tamo, polako, znaš, i tak postepeno se navikneš da si izvan bolnice, ljudi te i dalje, znaš, ono, gledaju čudno, imaš masku, čelav si, i sad kad imaš kao malo kosa, opet imaš masku i opet te svi gledaju. A u bolnici te niko ne gleda čudno, svi te razumiju. I onda ti u bolnici nekako ipak bude lakše tokom liječenja, ali poslije se moraš naviknuti da si vani i da se vraćaš u taj neki normalan život, što je meni bilo teško prvih par mjeseci, ali sad mi je apsolutno super. Čovjek se na sve navikne, a pogotovo se odvikne od lošeg, tako da